Agaseke k'amakuru mu karere ngapfunduriye muri Uganda. Ubutegetsi bwifatiye mu gahanga Leta Zunze Ubumwe za Amerika zavuze ko zitacyohereje indorerezi mu matora ategerejwe kuri uyu wa 14 Mutarama. Amerika yagaragaje ko abategetsi ba Uganda banze kwemera nibura 75% by'abanyamerika basabirwaga guhagararira ayo matora. Umuvugizi wa Leta ya Uganda bwana Opono Ofondo yabwiye abanyamerika ko amatora y'abaturage ba Uganda atareba abanyamerika. Ikinyamakuru Chimp Report yanze ko Opono Ofondo yavuze ko amatora areba abaturage n'ubwo ko abanyamahanga bayemera ari byiza, ariko ngo ntibakora ngo bashimisha abanyamerika. Ikinyamakuru na Report cyo cyanditse ko Opono Ofondo yabwiye abategetsi ba Amerika ko bafite ibibazo byinshi bakwiye kuba bakemura mu gihugu iwabo. Ati mubanze muvana umugogo mu maso yanyu mubone gutokura Uganda. Uyu mugabo yavuze ko abanyamerika basabye kohereza indorerezi zikurikirana amatora. Uganda yemera 7 isabye abandi babemerera 8. Bose hamwe mu 15. Ati gushaka barenza abangaba na akamunani. Mu itangazo ryashyizwe ahagaragara na Departement ya Amerika risobanura ko ambasaderi wa Amerika muri Uganda yavuze ko abantu 15 ari bake ku buryo bagera ku biro by'itora byose mu gihugu, kandi ko komisiyo y'amatora itanatanze ibisobanuro kare kose. Ambasaderi Brown yavuze ko nta nyungu zihariye igihugu cye cyari gifite mu matora yo kwa Museveni uretse gushaka ko aba mu mucyo no mu bwisanzure gusa nk'uko ikinyamakuru Daily Nation cyabyanditse. Iki kinyamakuru cyananditse ko Perezida Museveni ushaka manda ya 6 mu ijambo rigaragaza ko igihugu gihagaze nawe yabaye nk'uyiye mu mahanga avuga ko Uganda idakeneye amasomo y'uwari wese kuko abaturage bazi bibabereye. Uyu mutegetsi bumazeho igihe yanamaganye kuba Facebook yafunze amakonti y'abambari ba NRM ishyaka bereye umukandida perezida. Yavuze ko akari akaminura muhina igihugu kigenga kidakwiye kwemera. Icyakora ku rundi ruhande bwana Museveni aganira na televiziyo CNN y'abanyamerika yavuze ko yitegura gutanga ubutegetsi mu gihe cyose yatsindwa amatora ategerejwe kuri uyu wa 4 akabuhereza abaturage baba bashatse ko bategeka. Ati nintatorwa mu matora igihe azaba yabaye umucyo no mu bwisanzure sinzaruhanya, nzava ku butegetsi nje gukora ibindi, cyane ko Uganda atari ingarigari y'umuntu ku giti cye, ni y'abaturage twese. Ninyebeje muri Kenya abanyamakuru bakojeje ba muri no barandika banditswe ishyaka Jubilee riri ku butegetsi ryanze kwitabira amatora y'imyanya 3 irimo 2 y'abadepite n'undi w'umusenateri kuko iyo myanya ngo yahozemo abantu basanzwe bava mu mashyaka yanywanye na Jubilee. Ikinyamakuru The Star cyanditse ko umunyamabanga mukuru w'ishyaka Jubilee bwana Raphael Tuju yavuze ko kiraje ishingira ishyaka ari ibiganiro bigamije guhuza imikoranire n'amashyaka ya Wiper Party, ODM na ANC ngo bafashe mu biganiro bya BBI, umushinga ugamije guhindura itegeko nshinga. Iri shyaka Jubilee uretse kuvuga ko bahangayikishijwe n'ibiganiro ryanavuze ko imyanya yahozemo abadepite n'abasenateri bo mu mashyaka ya Ford Kenya na ANC basanzwe babanye neza ngo nta mpamvu yo kujya kurwanira iyo myanya. Icyakora ngo iri shyaka rirakurikirana hafi ibijyanye n'amatora yo gutegeka umujyi wa Nairobi bareba niba bazatanga umukandida. Nararanganije amaso y'abanyamakuru byandikirwa muri Kongo Kinshasa. Abanyamakuru bakiza amakaramu ku mpapuro barandika banditswe umutwe barwanye wita Leta ya Kisilamu cyangwa se Islamic State yigambye igitero giherutse kugabwa mu ntara y'Kivu y'Amajyaruguru mu teritwari ya Beni, akarere kazahajwe n'intambara ndetse n'ibyorezo. Ikinyamakuru Chimp Report cyatangaje ko uyu mutwe wavuze ko kuwa 2 w'iki cyumweru cyishe abasirikare 15 ba Leta ya Kongo mu bitero bahuriye mu mujyi wa Beni. Uyu mutwe kandi wanavuze ko muri iki gitero ku ngabo za FRDC wanabambuye imbunda zirimo izikomeye cyane n'amasasu menshi cyane. Aka karere ka Beni mu majyaruguru ya Kivu gasanzwe mu mutwe wa ADF ukomoka muri Uganda ari kwerutse gutangaza ko ufite imikoranire na Islamic State. Kuwa 2 muri iki cyumweru kandi ingabo za Leta FRDC zatangaje ko zimaze kwica abarwanyi barenga 500 ba ADF. Uyu mutwe wa Islamic State washyizwe ku rutonde rw'imitwe y'iterabwoba ku isi umaze gutakaza imbaraga muri Syria, watangaje ko ufite ibiro muri Afurika yo hagati ukagira ibirindiro muri Kongo Kinshasa by'umwihariko mu burasirazuba bwa Kongo. Agaseke k'amakuru mu karere ngapfundikiriye mu rundi abanyamakuru bicaye imbere mudasobwa barandika banditswe abaturage muri zone ya Gatumba komini Mutimbuzi mu ntara ya Bujumbura bavuze ko basizwe heruheru nyuma y'imyuzure yabateye bikaza guhumira ku mirari aho ingona zakutse mu mazi zikahuka mu baturage. Ikinyamakuru Iwacu Burundi cyanditswe abaturage bagaragaza ko iyi myuzure yatewe n'imvura kandi aho hantu ubutegetsi bukaba butarahatunganije. Abaturage bavuganye n'icyo gitangazamakuru bavuze ko batabaza umutegetsi mukuru mu gihugu akareba ko yabakiza akaga barimo kuko inzu zabo zarengewe n'amazi kandi bakaba bafite ubwoba ko ingona zaza bahukamo zikabarya kuko amazi yazijabuye mu mugezi.